Hello, guys. How is everybody doing? Comment nous tout y Bonjour, bonsoir tout le monde. Go over it like that. Any little yellow thing you see, take it off until you finish. Okay? And then after you finish with doing that, you clean it. Yeah, gotta do all that. So, pour zizi nou an, n'a besoin retirer tout ti ba jaune nou an dan yo. Youn pa youn, nou suppose gade an dan zizi ya pou nou wè si pa gen ti bagay jaune sa yo, sa pa gen, mette lon kote. So, na pase la dan yo youn pa youn, ok? Youn pa youn. Na fel, gade yo, gade an dan. Ase ti bagay jaune sa, si bagay kote ma ya li le pou la manjel. Kon nou retirel paske li di nan bouche. Si nou metel nan bouche nou li di. Nap kontinye fè sa until jiska ske nou fini apre sa. Nap netwaye. Okay guys, now we done cleaning our taking those yellow thing out of our meat. Dap fè mon pot la. Pot la fè bri, sorry. We're done cleaning the yellow thing out of our gizzard. Now we're gonna clean it with salt, vinegar, and lime. I don't have sour orange, but if I have sour orange, I will clean it with sour orange too. Kounya nou fin retire tout ti bagay jaune ki an dan zizi nou an. Akos wè li clean kounya bagan yen jaune la dan. Tout an ap netwaye si nou wè yo retire yo, ok? So kounya la nou pral netwaye la vek sel, citron, vinaigre. E si mte gen zorange tou, mtap zorange si, mtap mette zorange si la dan tou. Mwen men mette sel mwen avan, de kwa lem mette vinaigre la pou sel la desan nan tout bay la, tout vyan nan. So kounya la, ma mette vinaigre. Ok. Mette vinaigre nou la. Mette bon vinaigre. Put my salt. I like to put my salt first, then I pour my vinegar. Okay? Okay. Good amount of the vinegar. And right now, I'm going to do my lemon. We're gonna start cleaning them. You see? Go like that. You can get a few of them, clean them. Make sure you clean them good. Nettoie yo kon sa. Bay yo citron kon sa. Prije citron et puis foubi lavel. Okay guys. Kounya la. Nou pral rinse li pendant de l'eau pral bouilli avant nou mette de l'eau bouilli ya. Ok? So, nap vide de l'eau pou nou rinse li. Vide de l'eau pou nou rinse li. Et puis après ça, pour nous vider de l'eau bouillie. Ok? So many. Il était bien trempé. Dans sel ak citron by side. Now we're rinsing it out. After we soak it in salt, vinegar, and lime, we're rinsing it out. And then, after that, we're going to put the boil water over it. Nou guys, bagay sa la bouillie de l'eau, go koze ouais. Hi. So, ma vide de l'eau, on passe ici. Vide un peu. Et on a vide de l'eau bouillie noire. Bien chaudel. Yes. Bien chaudel bien, non? C'est tout zizier.
I'm gonna use that sour orange. You can put a little bit more vinegar. See, I'm squeezing it in that cup. So kunya la many again my green season, my Haitian green season. Okay, so na mette épices haïtien noir. If you wanna know how I make my Haitian green season, Caribbean green season, check it out in my YouTube channel. Is Not Cooking. So we got some onion powder, a little bit of onion powder, not too much, like a teaspoon. Put a little bit of dry garlic. We have garlic in our season, green season already. We have everything in it already. The only thing we don't have in it is thyme. So we're gonna put some thyme. Sel bagay nou bagay nan épices haïtien nou an se ten. So nou metel. Apre sa tout lot yo, bat oblige mette yo. And paprika too. We didn't put paprika. So we're gonna put some paprika. We're gonna put some red pepper flake. Ça son ti piment sèche. Na mette la dan pou rete chita la dan ni. Some complete seasoning. Okay. So a little bit more. Oh my goodness, that thing get in my nose. A little bit more of our green season. Then we add our sour orange. Okay guys. Et puis, c'est comme ça, nous allons brasser ensemble. Ouais. La météo, brasser ensemble. Et puis, déjà dit nous, depuis nan trempé, viande moi déjà prend bon sel ak citron. When I soak my meat, it's already have good salt and you know, lime. Okay, so I don't have to add salt or anything. It's just and those season have little salt on them too. So a little bit of Maggi chicken bouillon. It's optional. Not everybody eat that. Me, I don't eat much of it, but I always put a little bit of it. Okay. Oh, senti bon. Smell good already. You can just eat it like that. And my green season already have persil, green onion, red peppers, yellow peppers, green peppers, all this good stuff on my green season. So it's everything is fresh. You can, you know, everything is fresh in my green season. So yep, there we go. Then all we gotta do is boil it. Put it in the stove to boil. Okay, let it sit for a second. If you want to, you can just put it to boil now. And when it's boiled, you can always try, you know, see if the salt is good, or if you have to add salt, you just add salt. Okay? Abonnez, partagez, like. Please subscribe. Leave me a comment, share. Thank you for my new subscribers. Welcome to the channel. Merci nou abonne myo. Bienvenue sou channel mwen. M'apresye nou an pil. E moun ki toujou toune vin gade video myo. Ni sa ki abonne, ni sa ki poko abonne. Nou tout welcome. E m'apresye sa. Welcome everyone. Even the one who didn't subscribe yet. Welcome. And the one that always come back to watch my video. Welcome and thank you. Okay? Now continue. Okay, now we have our big pan today to cook that. Our oldest pan. This is it.
we're going to put some water so we can let it boil. Ok, nous avons un chaudier non là pour nous bouillir zizi ya. On met un petit de l'eau. Nous allons quitter le bouillir. Mettre un petit de l'eau, un petit oil. Okay, a little bit more oil. And when it starts boiling down, we're gonna put some tomato. Guys, let's check on it. See how is it doing? Regardez pour nous qui j'en viens noyer. Excuse me. The water is getting down real fast. Okay. I add a hot pepper. You see, I add this. All right, let it boil to cook. Okay, guys, let's see what's going on now. All right, the water is dry, so I'm gonna take my pepper out so it don't make the food too spicy. Okay, so now I'm gonna stir my meat. Ma brase viande mwen paske zizi reme kole nan chodye. So na balon ti brase pou nou ka fel pran koule. Se pa tout an fe viande mwen pran koule, men zizi mwen men fe sa nan zizi. Na fon ti ouzel. Pou sa gome an ba soti. Nou e sa? E gon gome an bal. So, na fon ti ouzel. Pou koule a monte. Ok? Pi na kouvril. Pou koule a. Le nou fin ouzel, nou kouvril pou koule a ka monte. E pi desen di fe a tou. Alright. Okay, guys. So, remember I put down my stove so the brown color can come up, the meat. Okay? So, de desen di fem nan pou wè le vyen nan kole an ba chodye a, ou met ton ti dlo desen di fe a, e pi tou, la vin moun tout couleur marron, tout bon ti gou sa yo kole an ba chodye a, tout ap vin monte. E pi kon sa wap kapap dekole l pou fel mele a vyen nan, paske l bay vyen nan bon gou. Ok? Se sa mte fe. Mte kapap, wè? Koule sa yo. Va boule non? Koule marron. Retirel. De gomen ap dan chodye a so. Pase kiye yo. Retireli. Pi tou konya la.
va continuer quitter viande prend couleur. OK? On la prend couleur. Donc on va mettre si nous avons petit pâte tomate n'a mettre là-dedans. Nous mettons pâte tomate là-dedans. On passe là-dedans. Tout fait là-dedans. On met un petit l'huile en plus dans pam parce que un petit l'huile tout petit, il gagne l'huile là-dedans. Tout petit. Tout petit. So qu'on y a là, ma et pâte tomate m'a ouvrir pâte tomate là. On va mettre dans manger. Guys, pâte tomate, j'en nous pense pâte tomate là, bah j'en c'est avec tomate yo fait pâte tomate. Nous manger tomate cuit. Et puis pâte tomate pas mal pour cuit nous manger. Depuis manger à bouillon 30 minutes, on y est temps pâte tomate là li cuit. OK? Il pas trop problème passer ça. Then on fait spaghetti, nous manger ketchup ça pâte tomate pure. Ça tomate li fait c'est même genre pâte tomate li, nous manger le sans cuit. OK guys. So, on mette pâte tomate là comme ça. Haïti c'est comme ça nous fait. OK? On met les pâtes tomates là pendant la prend couleur. On va monter du feu maintenant. OK. So, on a quitté pâte tomate là dans mi-temps là. N'importe 5 minutes, 10 minutes, on pâte tomate dans manger les cuites. OK, guys? Alright, on a quitté pour 5 minutes dans mi-temps et puis après ça, on a tourné, on a venu brasser l'ensemble et puis comme ça, on a mis sauce noire. Guys, don't forget to subscribe, like, and share. Leave me a comment. Merci nouveau abonné mieux. Bienvenue sur channel Lizna Cooking now. Thanks to my new subscribers. Welcome to Lizna Cooking channel. So we're gonna continue to cook together. Okay? Everybody's welcome. Even you're not subscribed yet. I say yet because I know one day you will subscribe. So keep watching. Continue to watch. It's okay. Continue regarder vidéo mieux même si vous pouvez subscribe. Vous connaissez on le subscribe. So, n'a continue faire manger ensemble, OK? OK guys, kounya nous tourner. Ti de l'eau ça c'est ti de l'eau mettez là pour poser viande nan. So, la tomate nous li même li gen tan fri 5 minutes là. Dans viande nan, nous pral mêler. OK? On mêler l'ensemble comme ça. Oh, I think my towel almost get burned. Guys, be careful with your towel when you hold your pan so you don't get burned. Pour précaution avec ti serviette nous kembe chaudière, gen de laisser nous kembe trop long, il ka brûler sac manqué passer là dans ça. Okay. Look at that. It look good. Taste it. Il gen bon goût. So, n'a font ti ouzel toujours nous tout fait. Et puis m'bral bouillon ti de l'eau, gen tan cuite là, oui. Ma bouillon ti de l'eau pour me vider la dedans pour me faire sauce là. Mais li gen tan cuite. OK? Okay guys, I'm putting my water now.
I'm not putting too much water. I like my sauce to be thick. Was gonna put some tomato, but no, I don't put tomato today. So we're gonna let it boil. We're gonna cut our onion. Gonna cut our onion now. So when it's good, we can put on it. Now I'm gonna put back my hot pepper. Nous allons couper zon nou an. Pour nous mettre dans sauce là parce que sauce là presque bon kounya. So mettez piment nan bac pour me gen contrôler parce que ta le a da brasser m'bat vle pour me gen contrôler. Pour gâter manger ya. Okay? All right. Okay, guys. Now it's time to put our onion. You can see the sauce is it's already looking good. Thick enough to put our onion. Me, as soon as I put my onion, I take it off the stove. Ok, kounya li le pou nou mette zonyon nou an, ou kapab wè sos nou an getan bien pres, men a mette zonyon an. Ok. Piske nou pa vle zonyon tro kuit, na tout fel, et puis tout fermer du feu ya, retire chodye a sou sa, pou pa kontinue bouilli. Ok. So, na retire chodye a, mette sou l'autre chambre chaud qui fret. Ok, et puis après ça, m'bal faire my moulin pour manger ça avec my moulin. Ou capable manger ça my moulin avec banane. You can eat that with cornmeal and plantain, yam, potato, anything, rice, anything. Ouais, m'te fait my moulin blanc. By way qui noir la donne ou bien marron, c'est pomme frit. Mettez la donne. Moi, mes fruits pour me faire my moulin blanc, moi. Il a un bon goût. Ok? Kounya la, n'a mette manger ya. Dans bol. Et sauce nou an. Sauce zizi ya. Any? You see it? Ok. So kounya la, nou van mette sauce. Sauce zizi. Aïe, aïe, aïe. Looking so good. Looking. That's it. Let's put some avocado. Got our avocado here. Okay. Gonna just put them around here. Right here. An avocado is so good, guys. It is so good. I think that's enough. Avocado for the my moulin. All right. I think it's good. Good enough. Enough. It's good. Look good. Let me clean around here.
right here. There we go, guys. This is our zigger came out. Ok, c'est comme ça my moule zizier nous an sorti. Parce que vidéo a c'était about zizier ya. Ok. So, c'est comme ça le sorti. Mainly. Abonnez, partagez, like. Welcome my new subscriber. Nouveau abonné yo, bienvenue. Et moun ki poko abonné yo, m'aptan yo. Si nous aimons channel là, nous aimons entertainment là, nous déciper nous garder faire nous qu'on fait manger, même si nous qu'on fait manger, nous still garder. Nous ka toujours garder, nous ka approuver, nous ka désapprouver. Si nous te kon font bagay, nous ka augmenter, ajouter, essayer bagay on l'autre moun essayer. Vous comprenez? Ni va jamais trop tard pour apprendre, ni va jamais trop tard pour ajouter un bagage ou pas de compte faire. Et si on moun fait, vous capable toujours essayer, et puis si vous pas aimer, ou pas faire. Vous comprenez? So, li bon pour nous garder vidéo. Moi nous, abonnez, partagez, like. Thank you very much for subscribe and coming back to watch my video. Thank you. Merci en pile parce que nous abonnés et nous toujours tourner vinn garder vidéo nous et même si nous poko abonner. Et pour moun qui fait k'ap garder peut-être jeudi c'est premier jour tomber sur channel là ou ap garder si ou aimé ça ou garder yo, m'gan pile vidéo déjà, al garder yo, abonnez, partagez s'il vous plaît. N'a prenons l'autre vidéo, OK? Bye bye.